Radio bwa hati ya myaka igana 30 kwihetandikwaho gurelimo makoni okurwo mu ihanga rya Itare. Okurwo obwo radio irabera mu matembezo gatari gamwe na gamwe okusya hatahweri. Omuyambi uwo muwandisi omukuru mu district Omwaka gw'2011 ekitongole ky'amahanga geterine kya United Nations Educational Scientific and Cultural Organization UNESCO kikatongoza hizobere 2013 by'okwezi kwa kabiri nka World Radio Day munsi yona okusima omurimo gwayo hamwe n'abari kugikoresa. Bunu bwira bwaitu bwensonga etizoba kandi akiro kinu being World Radio Day ekiro kyensi yone kya radio twamara emyaka engahe mu radio 13 ya radio netandikwaho omwaka ogw'ekireki kyajagurizibwa aha mutwe guri kugira ngu radio hamwe n'empindo hinduka y'embeera y'ensi nekigendererwa ky'okusima ebi radio ekozire omu kujanjaza omuranga gw'okurinda eby'obuhangwa kandi nk'omutwe gwo kugira ngu guri yakureba okukuuma eby'obuhangwa no kureba ngu empinduka y'obwire egerho nebaho twabasa kugirwanisa indeed ekitubasize kukikora tukorabura mu kuhereza programs zitu nka radio tukozere kihango tukora stories zikworeka empinda hinduka yabo y'obwire twegesa abantu okubine kugirwanisa tugambira abantu abine kwataganisa nabo kureba ngo empinda hinduka y'obwire yarwanisibwa itwenga abanyamakuru tukozere konka tutwakakozere ekikumara tubano reba ngo abantu bagumizamu okutahataha ombishara okutema emiti okukora ebintu ebyo ebikuletera climate change yagumaho kiba kimanyisa ngu itwenga abanyamakuru tukozere kishemye kwa tukora kuchezayo kurebeka ngo abantu bamanya kandi bakora ekibashemire ku bantu bakora bamwe mu banyamakuru abo twaganiraho nabo nibasima umurimo gwa radio ekozire okwegesa abantu kurinda eby'obuhangwa ninterero maranga abantu ngo bareke gumana bakoma kurikiriza amakuru cyonka kuyahe bituragume twabagambira twajyanga no kurugomba bishara twajyanga no kubyara emiti bakora teremerangeje abantu abetegereza bututekateka ngo bakabire nibayamba ensi yitu na nyensiya yitu nibo bantu abarumo nabashishe by'obuhangwa n'abagiga bakushishe by'obuhangwa n'abantu abashomera bo kumanya umugasho gw'obuhangwa so nintekateka ngo turabe tukozere konka hakiriye ebyo okucondoza nukoreka ngo mwaka guhiro gw'2024 gukirizeyo kose yo mucyasha cya 20 enshonga habwenci omurimo go garuza busye by'obuhangwa gwine kwebembezubwa radio nesigaye ikintu cy'umuntu wena kubasa gukora imirimo ye yasigara otekere yo noyozi yaho hingire no kamente uruhurikirize ubutano obuna TV twenka abanyamakuru nitwe umuranga tugumere gumana tujyangu tukagamba ha radio konka ninga kazamuzindaro kagamba amanya twino kubyare emiti government byare emiti manya kino nitwe abanyamakuru twe kwatara twenka abanyamakuru tucemerire koze sizoberi ceme kutandika kurgizoberi kugumizamu tukustimba ebyo byona ebitwireberemise okurinda eby'obuhangwa omwihangere nangwa n'ensi yona abwa TV West nde era akiza.